Nyuma kandi yuko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yifatiye ku gahanga perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo, kuri iyi nshuro nanone kandi yongeye kuba agaragaza abanyekongo nk'abaturage babi ku isi, ndetse ibingibi yaje kuba abigarukaho mu kiganiro yahaye itangazamakuru, ndetse kandi yaje kuvuga ko abanyekongo ngo ari abaturage bagoranye cyane ndetse ngo bari mu babi ku isi kuruta abandi, aho yaje kugaragaza ko ngo abimukira b'abakongomani ngo ari abaturage ngo batumvikana ndetse ngo ari abaturage badashobotse, ndetse ibingibi yaje abivuga nyuma y'uko nanone kandi atari ku nshuro ya mbere perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yibasiye abaturage baturuka muri Kongo Kinshasa, ndetse Donald Trump yaje kuvuga ko ngo yamenye Kongo Kinshasa kubera ngo ibibazo ndetse ngo yaje kuba igirana n'u Rwanda, ndetse ngo akamenya Kongo Kinshasa ngo bitewe n'uko yahagaritse intambara hagati yabo n'u Rwanda, aho yaje kugaragaza ko ngo Kongo Kinshasa atarayizi na rimwe, ndetse ibi byose yaje kuba abigaragaza nyuma y'uko kandi nanone perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo yaje kuba ajya mu nama mu Busuwisi, aho ari inama y'isi yiga ku bukungu, ndetse muri bimwe byari byaramujyanye ngo yashakaga no kuba yahura na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, cyane cyane ngo kuganira ku bijyanye n'ibibazo byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo n'umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'igihugu cye ndetse n'u Rwanda, aho yashakaga ngo kubwira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nako yashakaga kubwira perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ngo ko u Rwanda rwanze kuba rwakubahiriza ibikubiye mu masezerano bashyizeho umukono ku wa 4 Ukuboza 2025, ndetse kandi ibi yaje kuba abivuga byaje byunga nanone ku byo Corneille Nangaa, uyu ni umuhuzabikorwa w'umutwe wa M23, aho yaje kuvuga ko perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ngo ameze nka Habyarimana wayoboraga u Rwanda, ndetse ngo bahuje ibitekerezo. Ibi byose nibyo tugiye kuza kuba tukuramburira muri iyi nkuru, ari nako kandi tukubwira ngo kanda kuri subscribe, amakuru agezweho kandi acukumbuye niyo azajya akugeraho agisohoka ku kanya. Ni mu kiganiro kandi perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaje kuba aha abanyamakuru, ndetse akaza kugaragaza ko ngo abimukira baturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ari abaturage bateza ikibazo cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ubwo yazaga kuganira n'abanyamakuru yaje kugaragaza ko ngo abanyekongo ari abantu bagoranye cyane, ngo nubwo atamaze igihe abazi ariko ngo yaje kuba abamenya mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bagiranaga ibibazo, ndetse Trump akaba ari we waje kuba abihagarika mu biganiro byaje kuba bibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mutegetsi kandi avuga ko yamenye Kongo Kinshasa kubera guhagarika intambara yayo n'u Rwanda, ndetse yaje kuba agaragaza ko ngo abaturage b'iki gihugu nk'abantu bagoranye ndetse ngo bari mu babi ku isi, ndetse agaragaza abaturage b'abanyekongo ngo nk'abantu babi ku isi, ndetse avuga ko bagoranye kuba baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakayiha umutekano. Trump ubwo yaganiraga n'abanyamakuru yaje kuba agaruka avuga ati, ni abantu babi cyane ku isi, baturuka muri Kongo muri gereza, nzi Kongo kubera narangije intambara ya Kongo n'u Rwanda, ni itsinda rigoye cyane, baturuka muri gereza yo muri Kongo. Si ubwa mbere kandi perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaje kuba yikoma Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse akikoma n'abimukira bakomoka muri iki gihugu, kuko ku wa 17 Mata 2025 ubwo Trump yakiraga Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni, yabajijwe aho ageze akemura ikibazo cy'abimukira batemewe n'amategeko, asubiza ko umutekano wo ku mupaka uhagaze neza kuva yasubira ku butegetsi. Trump kandi yasobanuye ko ngo ikibazo yari afite gikomeye, ndetse ngo ikibazo yaje kuba agikemura muri manda ye ya mbere, ariko ngo perezida Joe Biden arakigarura kuko ngo abimukira batemewe n'amategeko biyongereye cyane mu gihe cy'ubutegetsi bwa perezida Joe Biden. Yasubiyemo kandi ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yoherezaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abimukira ngo b'abanyabyaha, ndetse ngo akaba aribo bazaga kuba bateza umutekano muke muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump nanone yakomeje agira ati, twakiriye abicanyi, abacuruza ibiyobyabwenge, abafungiwe ibyaha bikomeye, ibyo murabizi. Hirya no hino ku isi bafunguye abantu nka Kongo muri Afurika, abantu benshi cyane bavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Nanone kandi Perezida Donald Trump yasobanuye ko ngo hari n'abandi bavuye mu bihugu byo mu majyepfo ya Amerika nka Venezuela, aho yaje kubashyira mu gatebo kamwe n'abaturuka muri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone Trump kandi yakomeje avuga ko ngo bafunguye za gereza muri Venezuela ndetse ngo bagafungura imfungwa zose zoherejwe mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse avuga ko ngo baje kuba bazakira ngo kuko bari bafite ubutegetsi budashoboye bwari buyobowe na Perezida Joe Biden. Muri Kanama 2025 ubwo Perezida Donald Trump yaganiraga n'umuherwe Elon Musk, aho bavuganaga ku rubuga nkoranyambaga rwa X, ubwo yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ngo yaje kuba ifatira leta ya Kongo yabonye gukomeza gufunga abantu bayo bihenze, ngo ihitamo kuba yabohereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nanone kandi kuva ngo muri Afurika ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari abantu 22 baherutse kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo nabicanyi, ndetse ngo avuga ko ari abantu bakwiye kuba bajugunywa, ndetse ngo bari kubakura muri gereza, ndetse yaje kuvuga ko ngo bose boherezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ngo akaba ari naho bakomeza bakorera ibyaha. Ibi kandi Donald Trump yaje avuga byaje byunga mu byo Corneille Nangaa wa M23 yaje kuba avuga kuri Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi, aho yaje kuba avuga ko Perezida Felix Tshisekedi ameze nka Perezida wa Habyarimana wayoboraga u Rwanda, ndetse aho yaje kubashyira mu gatebo kamwe, akavuga ko n'ubundi Tshisekedi ngo ibitekerezo bye bimeze neza nk'ibya Perezida Habyarimana, cyane cyane ngo bishingiye ku ngenga bitekerezo, ndetse ngo no gukora ibikorwa ariko bitsikamiza ikiremwamuntu. Ibi kandi uyu muhuzabikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFC M23 Corneille Nangaa yaje kuba ashyira mu gatebo kamwe ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubutegetsi bwa Habyarimana Juvenal wigeze kuyobora u Rwanda, bose ngo kubera politike yo kuvangura abantu, ndetse iyi politike ngo bakaba bose bayihuriyeho. Corneille Nangaa kandi yabiguritseho mu kiganiro aheruka kugirana n'umunyamakuru akanaba kandi umushakashatsi, uyu nguyu ni Boyana Coulibaly, aho yaje kuba baganira ndetse bakaganira ku bibazo byinshi birimo umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'intumbero ya M23. Muri iki kiganiro kandi Corneille Nangaa yagarutse ku ngengabitekerezo n'ivangura ry'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bumaze igihe bwigisha, aho yaje kuba agaragaza ko byumvikanisha umugambi wa jenoside ishobora gukorerwa andi moko atuye muri gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko kandi ngo muri iki gihe nubwo abatutsi ari bo bakomeje kwibasirwa, avuga ko kandi nanone ngo ejo cyangwa ejo bundi hashobora kwibasirwa andi moko atandukanye abarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo kuko byose bishingiye kuri politike y'ivangura ya Perezida Felix Tshisekedi. Corneille Nangaa kandi yagaragaje ko biteje ikibazo cyane kuba uyu munsi abimakaza imvugo z'urwango ndetse bakanazikwirakwiza mu banyekongo ari abayobozi bakomeye muri leta, barimo Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho, uyu nguyu akaba ari Patrick Muyaya. Nanone kandi yavuze ko Patrick Muyaya akwirakwiza imvugo z'urwango biciye mu byo yita ubumara bw'u Rwanda, ndetse nanone kandi ngo cyangwa uburozi nyarwanda, agerageza guhakana amabi akorwa n'ubutegetsi bw'i Kinshasa, ndetse akaba ari ibintu agenda ashyira ku karubanda, ndetse Corneille Nangaa akavuga ko ibi byose bikorerwa kuri televiziyo y'igihugu, ngo yaje kuba televiziyo ivangura ndetse na televiziyo y'irondamoko. Yatanze kandi urugero ku magambo yibasira abatutsi ya General Sylvain Ekenge Bomusa, wahoze ari umuvugizi w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, aho yaje kuvugira kuri televiziyo y'igihugu ndetse akavuga amagambo arimo urwango, ariko amahanga bikarangira aruciye akarumira ndetse ntihagire icyo abikoraho. Nangaa kandi yavuze ko bitandukanye n'ivangura rigaragara mu bice bigenzurwa na M23, ndetse avuga ko mu bice M23 igenzura hatarangwa ibyo kuba baheza amoko cyangwa se hagira ubutegetsi bushingiye ku moko runaka.
Corneille Nangaa kandi by'umwihariko yagarutse ku byo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yise umunyekongo kuri se na nyina, byasize bamwe mu baturage b'iki gihugu biswe abanyekongo buzuye, abandi bakagirwa abanyekongo b'ibice, avuga ko byagize ingaruka ku bantu benshi harimo na Joseph Kabila wigeze kuba perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse akavuga no ku munyapolitike Moise Katumbi nawe wahanganye na perezida Felix Tshisekedi mu matora aheruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.